Ez viyaj biraya xura bibêjim. Yani normal. Gava kumerin basa aşira xwe dike, aşîr ku lev û dinêka dikevin, ji ciya ku diçine ciya tevê hev dibe. Esasî wî kalê min, bavê kalê min gava ku ji Iraqê radibe, tê hîzan. Li hîzan li cem mala Xewsê Xeydayê ji wan re dibêjin. Li wê derê dimînin ew birayê xwe bi hev re li hev û dinêkan nakin. Ji hev û dinêka diqetin. Birakî wan li wê derê dimîne û bavê kalê min jî radibe berê xwe dide diçe Elajgirê. Cem mala Şebab Axa li Elajgirê Şebab Axa hebiye. Li wê derê di binê wî meyhetî da disekinin. Ege ku disekinin ew Şebab Axa jî ku bavê kalê min ku zengîn biye halê wî xweş biye, tabî axa û bekler gava ku halê yekî xweş be dewamlî bi wê re oraşmiş dibin. Li wê derê dimîne, li wê derê zeman gava ku pê dikeve, kalê min li wê derê gava ku bavê kalê min dizewice, li wê derê tabî hinekî milk û erd û erazî jî didinê. Ji eşîra me re li wir awê ku min sahi kiriye, dibin Bekirîne. Ewn Bekirîne. Bekirîne. Li wê derê qey weqaetkî ji destê kalê min dertê. Ku weqaet ji destê kalê min dertê, kalê min li wê derê mêr dikuje dibe mehkûm. Eger çend salekî li mehkûmbûna xwe ku digere wî digirin. Ku wî gava ku digirin dibine doğûbazî dê. Doğûbazî jî hefsa doğûbazî de jî ji berê de menşûr biye. Tabî ez diyorum û doğûbazî jî ji hev û dinêka pir dûr biye. Kalê min gotiyekî saqin ha, tu kesekî ji we bi alî min de neyên. Ne hûn dikarî werin cem min û ne ez wayê de hefsê dame. 21 sal kalê min di hefsê da dimîne. Wî mala min ê. Û sivê muhacir. Û sivê muhacir. 21 salê wî gava ku diqede ji wê derê ku wî berdidin, êdî li xwediyê xwe nabe xwedî. Zanî bi alî qewmiyeta xwe de naçe, terke dünya dibe. Ku terke dünya dibe, dîrekmen berê xwe dide Iraqê li wê derê diçekî li Iraqê middekî disekine ya, dikeve nava Êzdiya. Middekî li wir disekine berê xwe dide Sûrî, cem mala Haco. Haco fellebûne. Li wê derê middekî dimîne û sivê muhacir ku her re kwê derê bi li gorî zimanê wî û xeberdana wî û qabiliyeta wî û rabûna wî û rûniştandina wî temamekî jê herkes hez dike. Li wê derê dizewice. Dizewice carkî dinêka berê xwe dide Tirkiyeyê. Berê xwe ku dide Tirkiyeyê, tê êlih ku ana navê wî Batman e. Li wê derê bala xwe dide qeflekî malê dewrêşa. Li wê derê tê cem wan. Tê cem wan selam aleyküm aleyküm esselam. Şêxê dewrêşa gava ku lê dinêre dibe ya û qabiliyeta viya pir xweş e, sohbeta wî jî pir xweş e, wellahî ez viya bernadim. Dibe hema li cem me be. Dibe ê meşxul ne dewlet me be eskeriyê ne filan ne bêvan û avê ku tu dibêjî tu dibê ez jî mehkûmim filan û bêvanim, zanî hema li cem me be. Dibe bala xwe didê pir xweş e. Dibe rizqê serê sibê Xwedê daye ê varî cevê Xwedê bide. Li cem wan dimîne. Middekî ku li cem wan dimîne, tabî vana jî koç û varê wan hene. Radibin diçin divê her warekî biharekî. Zanî berê xwe didine kelê. Kelê jî ku ciyê Mahmud Axayê kelê ku ana dibêjin ya ciyê bavê biye, ciyê Mihemed Axa biye. Tê wê derê. Tê wê derê çadira xwe datînin, bala xwe didinê li gund dehewet e. Dibê wala dehewet ew ê şîv jî xweş be yanî. Zanî li wê derê dibê qudo û qumirî hebûne. Di hepîrek her du heviyê hebûne, dengbêjekî di vî mentiqeyê de menşûr bûne. Ku menşûr bûne, li wê derê li ser koşkê xanî du qat biya koşk bû. Li ser koşkê gava ku dibêje,
gava ku kidbêje kêfa kalê min jî tê li qarşî wan ew jî yek dibêje ku dibêje li ê wê derê disekinin ku ê wê derê disekinin axa radibe xulamkî xwe dişîne dibê here ji wê re bêje bira were vira gava ku xulam tê cemê dibê were axa gaş tekriye ya divez melkî dewrê şimçîşê axa bi min ketiye ji xwe re el vê derê me min tişkî negotiye min ji xwe re memozîn gotiye zanî ew diçe xulam yekî dinêka axa yekî dinêka dişîne Tevfik Efendi hebiye dibê ez ê herim tê dibê were axa gaş tekiriye dibê pek diçe wê derê dibê de wela bira şerma me birevînin gava ku kilam dibêje axa ew halê mêze dike îja qudo qomirî tabî her insanekî zimanê wî ayrî biye bi mertefkî ji hev ra dibêjin dibê bêje eger ku navê wî Usif be em nikarin pê ra bibêjin çimkî navê sakirine gavê ku navê wî ne Usif be ew gav em ê hev û dinêka bivin bînin li wê derê ez birayê xwe ra bibêjim dibê navê te çi ye dibê navê min Usif dibê Usifê macir tî dibê li wê derê axa dest dide serê dibê îdî dewrîşî mewrîşî ji te re nelazim zanî dibê tê li cem me bî yê caq û üç caqê te û filan û bêvanê te temamekî aydê min ez çûme kwê derê tu jî bimira galê min 16 sal li wê derê dimîne Beştî 16 salê wî ku dimîne tabî fermana Şexsîd Efendî ku çê dibe Şexsîd Efendî ku dixeniqînin wî jî dixeniqînin ku wî jî dixeniqînin galê min carkî dinêka dîsa terk dike berê xwe dide bilazgirê ku berê xwe dide milazgirê li wê derê disekine li wê derê halî xweş dibe bavê min jî pir merivkî kêfçî biye li wê derê pezê wan dewarê wan felan û bêvan lakîn bavê min li vî alî dil girtiye erê diya min aniye lakîn bavê min pîrekî dinêka dil girtiye îlahî radibin pez û dewarê xwe Xwedayê Teala demiya heye li binî sîpan e Xwedayê Teala li wê derê min daye galê min li wê derê tarîqa min li kêleka Qur'ana xwe nivîsandiye 1932 Südü. zanî li wê derê ku wisa dinivîstîne dayê dî gava ku îdî bavê min wî pez û dewarê me difiroşe tê dîsa tekrar tê vî alî ew wî dêma riyametîne dêma riyametîne ana çar pênc heb birayê min ji wî dêma riya min in tevê şeş heft heb kuşkê min Ya diya. ya didiya û em jî Ji diya te hûn çend diya min jî ji Milazgirê hûn çend xuşk birane? li wê derê em jî tu xuşk û çar bira bûn Erê. zanî îşa li wê derê em hatin îdî em bavê min piştî ku ji wê pîreka xwe hez dikir îdî terka me kir ku terka me kir em jî îdî hema hatine farqînê ez îdî farqînê mam hettanî pîreka xwe ewilê min aniye hat ew çû ya dinêka Xwedê bi rehma xwe efû bike ev ya piçû Pîreka te niha ya sisyan e? ya siyan ya piçû ev ya ja gava ku ez ji eskeriyê dageriyan ez hatim kibrikê me jî tune bû kibrikê Ji me her du xanimê te din zarok çê nebû. na zarok ji wan çê nebû ji viya sê heb zarokî mirin elhamdülillah çok şükür sê heb kur sê heb jê qîs hem ji Xwedê rabin Xwedê te Xwedayê rabî. Teala bana da îja ji wî piriya ku em di nava toplumê camerê weka hazira da em geriyan her insanekî me fikirkî jê istin her insanekî me zanebûnekî jê istin zanî bi wî newayî îdî ewan birayê min ewana ji xwe re bûne senetçî zanî ez jî ji xwe re ewha mam roşkî min bala Xwedayê birakî min gotî belediya vira gazî kir got navê wî xwendin navê wî xwendin mala wî jî li Îstenbolê bû min jî telefonî wî kir ya min got birê min navê te li vir dixwînin û tu li Îstenbolê got hema birê min hema ji pêş bibe tu here neyse ez jî çûm tabî di wî esnayê da jî pir
herkes ne kadar denk bejiye bir kılavı gota. Ve hasili kelam lüve deri serseri me kamerayı pudi sabun. من حبكي تحب قوت زاني مدي باش قمصير كي ياو قو خوجب قو بم بالميوردم كسا دنگ بيشسن مقو هو لازم إيرو قو بم دنگ بيش خده بزابا سويت بلچه و إيدي بوي نواي رب العالمين خدای تعالی بی احسان و کرمی لمن Ha کرد dengbêjiya te dur da dest pê kir. دنگ بیجی zaten مدور دا دست پیکر Berî wî merak بریش خود دنگ بیش بو Ne berî. از بریش خود دنگ شاعر ya. خو من مثال کی جار راجی نبگو یا هیچ تشته نه گوتم امش شحت حب دنگ بیش لابد نکات توبون ایجا سپیکر کی قصدی کی جمع سوال کی گوتش کینگه و دنگ بیشی جید نکارا گوتش کینگه و دنگ بیشی سرا هات سربن مگو لا وزانا تشته کو از ببیشم مگو عقل و تیرا بیناکه گو چوا مگو والله اتحاملات دیا خدا بوم حشت بهی و قدیا بو دبها نهادا دیا مچو براوی او قبها او تنه بون چو براوی دکر فیستان عدشوش تو جلی خودشوش پیرا کلام کی گوت مجوی کلامی ازبره کریه جوی تاقیده دک بیشم این dizikî diya xwe da yani. إجا رحمة خدي الجورا مريتة برحمتي قال من قالكم تيا جمعيت كي از دوام لي بيرابو قوي من لسربو Yani tu çüye zanîngeha herî üniversite herî rinde. tabi شد قوت يعني من أزبرت كل لو را هنا كي أنا هنا كي كلام هنا دنگ بيش نكاروا كلامه ببيشن نكارم بوسابوي أصول قاعدة يجي ببيشن. Te zarokatiye ku çawa derbas kir? زاروکتیا من اشترا ببیجم به هیسیری به بلنگازی بو Allah Allah. اجوی فرقینی رابوم شش هفت ساله مسیبینه مام قاوه من وی پیلک اخو آنی هات چومه مسیبینی Yani. لوی دری ایجام اصول و قایده وی دری نذکر ام چونه مسیبینه لوی دری ام تازه چون مشغوله خانی کی کرد ام کتنی زاری پیلکش مرا گو هر اینکه کارتولا بینه ورم شخورا چیکن اجی چون بعد کانداریم گو کارتول تینه گو والله وجایا با کارتول منینه کانا دینه که کرولا و کارتول چوانینه گو والله وجایا با کارتول منینه میشه قاسم مزکت تجا کارتول لا گو ویا چیه گو وجایا با گو ویا پتاته کرو گو ته کارتول یا مثلا Ne zavukat? Ay malam benim. گو وجا ته پتاته زاری ایجا لوی دری ام چند سالمان جار که نکرد از گیری فتلی مهاتمه فرقی نه زارکتی هم پر بسیری در باز بوم خوشی در باز بوم Yani. از پر گریم Bi kalkî xwe. از هم تو باوی خورج ندیگری؟ هم کالکی خورا گریم هم به باوی خورج گریم منو باوی خو ملهم ندکر He. چونکی باوی بیش دنگ بیش بوم دنگ بیش که بسه پوزه خورا بوم Bavî te ji ber ku hewî honî ser diyo te. نه نشوی که هنکی کلامات دگو یا تشتی که مشکال خو ساکری بوم کو اینکه کلامات کو tam cinet git ko cinet git az aciz bu med go ko melik beje hat beje ma ko oğlum ko qayt denk beje mi go ya ne denk beje bile zanım Bavî te re digon kî? Abdülkadir Celal gut Abdülkadir. ana mesela Abdülkadirê Usuvê muhacir. muhacir Yani. bevine vay ana pismam mel tetwani pırın seçar günde mel vederi yani sam Niha kekê Hezşerîf. Hezşerîfê farqînî. Sû dide îro tu nod û çar salî. usaçı Nîzika sed salî ye û tu jî li gelek ciwata rûniştiye te digot geriya ye. Min got xwedê hebînî ew dunya derewî mîna xewnekê li ber dilê te li ber çavê te çi ye jiyan? وكافي ساعتي وكافي ساعتي أنا كاكو أزته أم هفرا مشهور دبن سيد علي فندكي هي ديوانة كيبي هي Erê. دبي علي رابع في زوقي صبر بك ببين دوقي تنرينا دولة خلقي والله باشي بيك لاي دبي علي عمري تشن صالة والله تنا ملكة تنا ماله لسرته خلي وقبر ماله والله باشيكو بيك ناي دبي امان علي وها نابه والله بحيله وبيلا قشي نابه شقا دنياك وآفابه بروجك خرابه بشتيكو امزانın emi bimirin yalnız pır
براقا دنیای نکه مال دنیای جی پر نخوازه و خدمت مرف گاوا کدریه خودی و رسولی خودی ده هبه سه یترلیه لی مالسف عاشق پرا بونه پرا مالک لما خرا کریه پرا دیرک من مدشینه جهنمی ناشینه جنتی راست لكن اما قاوا كو حق اليقين دبي خدمت كردي بردي خدمت نكردي مردي دبي هيك خدمت حق اليقين دريا خدي ورسولي خدي دا حبسه قال دنيا يا شامش بفي كاره قاوا كو خدمت تنبه مرناتش صابوناتش چتره تو خورتانی دادا تو خورته کی چاوا بو جوانه کی مینا فیشگا بو آن دوری یعنی حمد خدا بود نو مراق کرسان کی تشون آخانه بو بسکنی از دخورتاني خدا جارناشي او هاد چوم زاني از فياج ترى ببيجم جارناشي از ببابي خورا دات عرفاي لوي دري اوان معيني كعيل هبون جزاني وان هبون جاني كعيل هبون عافي درسن كري وان هبون ما دستم تاني فياري دفروت زاني إيجا جوي كوزانا ببيجم نبشترا كويا ساعات كي دو ترى من ناكه زاني إيجا مي ببرا أمي بشونا نقلة كي جازو بابي خوكم شونا سيرتي سيرتي بريدا مشهور بو مشهور بو تابي من الخانة أم أوشا من الخانة مان سري سبيكو أمي كري خود درخت بابي مقو قولاو حيوانات درخه وأجي باريكي حتى نكتب من بالا خدا سبيكي خداوي سر بشتاوي حيواني باري قليبه خداوي سر إدريكا باري قليبه والحاصلي كلام حتى لك أس خوش كوشيدا درخم كازي شوا بكم شبكي ترد دسي بدعبو مجي خوكياد وي سبي من شبكي كوشوا لي نخس بدي عواب كلك خوكت يكي سير تجي باري هستري جوره قو تشمال ويخس ياهو مقو قباس نكه مقول براي من أدم زوزو كأم كلا درخل ترابية كلا درناخة مدي هما أويجي شبكي قرد كار قرر كاركو وتجمع علي براي خلاك وين حاصلي بكلام زوز جزامي خلاص كده يجي هرجي كي أصول قاعدة كي وهو ينجتي أخو دوام لي دتكت مشغولي أو هالجار ناجي الجياد سكني مبخب خوش خورا حيالا تذكر بخب خب اتكتب نامي جارنا جيت كتب سري بيري والحاصلي كلام اول حيالا تماما كيش مرة انا بيه وكاقل شو خاص سينور خيالات تنانا تماما كيش نولو بياقل نها اري روش كيشي اري از قالا كمالا من المسيبيني مدرو ما مجي نخوش بو مجي جواني اسانس دفروشن يا بينا خوش دفروشن يا مشي جوانا قويا ومقوالا مجي هين بكن قي كفر دباره بدي قو قارداشي مقو تهين نابي قلت تشوا هين ببي قو تهين نابي يا مقوا ما اجي شالش مش في مركز هين ببي قي تشد بكفر دباره قونا تهين نابي بيجي هيدي كده سخافته الصندوق قوي من اول صندوق قوي ستورا صندوق نهر مقو شبر منك شقرا كدي çoban حجر اسفت رابيدور قول يا اخي قول تشيك يا سمير altın ablası güzel kokusu bilbiler biz ko ambet digo kardeşim تبر خدا دفع Ali ama böyle havale bize digo kardeşim bu tüzüda tabii mesleki kiriyete şu işe dava çılmadı ki zan işe bir ola abi vine vay نها از قیمش ها تناب بیم اختیاری رجعت کم از ده اختیارم ام چاوا بیجن پر سالی هم نبین اختیاری آنجی سالخوری جوانی و سالخوری وقتا تتینی بر هف کی سرد کوه کی بند کوه فر زوره چاوا؟ فر زوره برای گاوا گنج باشقه برای گاوا اختیار دبه باشقه نولو اختیار گاوا کمر اختیار دبه تماری برای سست بین اری او کان ناوا مرف هیه کلا دلیتا کم نابه نولو کلا مرف هیه الهی مرف گنجه حال بکی نا تمار تمام اکی سری خو بدن دکن دبه تو لاوکه مالی زمانی کت دلقالی بوی تا قیمت خونه زنبو آنا تشکی تدانه ما اکی تمام اکی او آواد ترا تمام اکی زوابیه تو کیری تو تشکی رای
وای مالا منی خودی تنخینه بردستی نگاه آمين يا رب العالمين